Common University Entrance Test Exam Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong ban kitok dunji atung finance tame Birta Keme alam thebang nali tum laso YouTube channel along mate non laso video along sinali tum thek pon long ekpo lapen nali tum jong se laso YouTube channel along nang kahomri milang polde chinghon penali tum subscribe igon lapen latest update nali tum kilong verzi afan bell arjan theklo i hodak tame nali tum teni ni pen berpon igder non tangde kopia Birta Keme ma lapen ko son mala so details non lang polonang lapen pathek pen chethan polonang nalitum la screen along thek ponlong exi la solo la bangke Karbi Anglong autonomous council mate finance budget department KCC under pencil paklang ponik lo kedam tang hosta mela pen penangan abang phu abang pitomang dak thek ponlong ikpo lapen la solo dak sanction lapen release order aputhak se dak tok ponik lo lapen Karbi Anglong autonomous council hin pestame dak 10 lakhs mate lalo 10 lakhs per month inspector of school afan sedak hodai igwet lo 10 lakhs labangke West Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong apartment lapen laso 10 lakhs labangke kithak ponji labangke la non CUET mate Common University Entrance Test laso exam along kitok dunji abang phi tumhansi laso tangka bange thakpon ikpo pasila so long tokpon iglo lapen puthonon update kimi dak kipi pon tudo latanili nalitom hanon napiklang pon ikpo lapen solo long kitok anason bangedili nalitom hanang than pechini pon ik thekthedat po thema la so nililong kido la solo la bangkel an klar dak la bangke nilita long nonde long ik edelo la solo lo lapen kedam tang hor kithek dunlo kilong an bange alang litum stame chini pon ikpo la sila so tangka la bangke kon ansi kilong zima lapen komantu se kijang mala so details ni linona litum fanang than pechini pon ikpo lapen dak screen along nalitum thek pon long exi puthat ke hai dak education dak education minister Richard Togbi ahen pensi ke hai Richard Togbi ahen pensi dak Facebook page long stame ki post pon do thulo dak Honorable CM KSCC Dr. Akhai Tuluram Ronghang provide one-time financial assistance to the candidates from Karbi Anglong and West Karbi Anglong appearing in the CUET exam mate Common University Entrance Test so exam kitok dunji abang phu mate abang fitum fan ansta medak financial bangke kithik pondolo lapen across different centers in the state from CM Relief Fund. The authority of Karbi Anglong Autonomous Council has released sanctioned order of 10 lakhs to the inspector of school Karbi Anglong for the payment of financial assistance of Rs 2,000 each to the 500 students in the first page as reduces the expense made in time to appearing exam. The amount will be directly credited to beneficiary account number. La sedak ke tok pon ating kelalo je West Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong pen stame kan makido la non exam ke tok si alang li tum handak surihini atangka la bangke pi ponik po lapen kado ka pen dak 500 student afan ansi first page ansi dak pi ponik chat po lapen alang litum la so tangka kelongji la bangke kedam tang hostame nalitum account number la pen dokumen sai hui nalitum submit dam lo pulte account number nalitum pidon lo pulte la so account long la so surihini tangka la bangke nangjang ikpo pusi la dak bang ke tok ponik lo la pen la son lo la surihini tangka la so surihini tangka na kirap bang lason lo kedam ki bang ada kido lapen exam ke lason pacarli pamenang jo laso aputhak pose na surihini tangka bang ke alang litum ekona long stame dak thappi iglo mate scholarship pule pudam stame dak hainu nelo lapen laso update labang ke nang litum stame Facebook long dam stame thek dam long exi ke hai nala Sir Richard Togbi la so profile long dam lat nali tum thek dam long exi la so profile mat la so post ki post la bangke panesi se post pon igla la si
kumama ikon long si surihinia tangka nangki jang ma jang jema labang nalai tum so video komen along nalai tum tok ikon jong se nalai tum stabe CUET exam kipidun bangdo pulo tangte nang jang ikloman nang jang ikloman nalai tum tok ikon nasi pini nalai tum han nangki than nangki wan pi mat nangki than pon labang ke la answer lo nasi la son video nalai tum kilang long wer je fan mat la son update nalai tum kilang long wer je fan la so YouTube channel la bang ke nalai tum subscribe ikon la latest update nalai tum kilang wer je fan adung hes tame bel arjan thek longi hodas tame nalai tum bel ponik de no nasi pini so video long mal anleng ton ponik na nasi tu mi thak mi kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ra do an has tame nilin pen KARDOM to change your